سیاست بەرنامەیەکە لە بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا لە واشنگتن و ڕاستە و خۆ بڵاو دەبێتەوە. ئەم بەرنامەیە لەلایەن دەخیلی شەمۆ بەڕێوە دەچێت و ئێوەش دەتوانن بەشداری تێدا بکەن. سلااو ڕێز گەلی گۆهدار و بینەرێن دەنگی ئەمریکا ئەڤە رادیویا کوردیە ژێ دەنگی ئەمریکا لەسەر سەتەلایەتێ تێ نیشاندان دوه ئەنجامên هەڵبژارتنên پەرلەمانی عێراقê هاتنە ڕاگەهاندن ئەگەر لایەنێکی یان یەکی دی یەک یان دوو کورسی کێمتر ji ژمارە چاوەڕێکری بدەست بە ئینابن لێ دیارە پەرلەمان یان جڤاتە 328 ئەندام ڕەنگ ڤەدانە پێکهاتیە عێراقیە گەلو ئەف پەرلەمان وێ نەخشەی سیاسیە عێراقی بگوهەڕا یان ژی عێراق وێ بمینە وەکا خوا دەڕەوشە بەری 4 ساڵاندا ji بۆ شرۆڤەکردن و پێشبینیە شێوەیە حکومەتە داهاتیە عێراقی دە بەرنامە ئیرۆیە ئەموو سیاسەتدا میڤانداریە ئەندامی نو هەلبژارتیە پەرلەمانی عێراقی برێز محسن عوسمان دەکەین. محسن عوسمان کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو لە باژارێ دووکێ و بتنێ سەرکەتیە لستیە بوو لێ دووکێ. کاک محسن ڕۆژ باش سپاس بۆ بەشداریەتە. ڕۆژ باش گەلێک سپاس بۆ هەواژی. پرسیارە تەقلیدی تێکردن پشتی هەر هەلبژارتنێکی ئەوە کە ئەنجام وێ ببن ئەگەرا هەندێ نەخشەی سیاسی بێگواردن ئەوجا دە حالەتە عێراقی دەژی هەلبەت ئەڤە وێ پرسیارە گەلێک ڕەوابە گەلۆ خوندناوە چییە نەخشەی سیاسی عێراقی وێ بێگواردن پشتیوان هەلبژارتنان؟ یعنی پێشکەوتنە دنیا ئەڤروکە ڕۆلێ دەوڵەتی دەوروبەر یەکگول دووردورێت عێراقی ئەوە هەلبەت ڕۆلێکی گرنگ هەیە بۆ گوهۆڕینە نەخشێ پاشەڕۆژە عێراقی دیسان ئەگەر مرۆڤ پرسیارێکیش خوب بکەتن چما دناو بەهارە عەرەبیدا عێراق و سووری بتنێ ئەف بەهارە درێژ بوو وڵاتی دوزی خلاص بوو دیارە پلان و سنیۆرێک دووردەم هەیە و خەریتە مەزن یا ڕۆژهەڵاتە ناوین بێتە گوهۆرین ئەو خەریتە مەزنجی هەبەت دەرڕاقی سووریت گریتن لەبەلێ ئەف هەلبژارتنە و کوردا وەک کوردا بوو گەلبەغدا وێجارێ گەلەمپەری کوردا سێ کورسی پتر برینە جارێ دی جارێ دو پێنجونە بوون وێجارێ 62 کورسیکن دیارە ئەزمونە و ئەو ڕەوشەکە کورتڕە دەرباز بووین دێ ڕەوشەوە بەغدا باشتر بیتن لە دیسان ئەوە گرێدای هەندەیە کە مایتەکردنە ئیرانی تورکیا دەوڵەتی دەوروبەر و دەوڵەتی مازنە دنیایە ئەوە هەمیە باڵور سەر هەندێک هەیە و عێراق بە پێکاتێت خۆیان جداوە بەرەو چاقار بچیت یعنی تو دبێژی ئەش گوتنەتە تێدگە هەم مەسەلاک و کاریگەریە دەوڵەت دووروبەر ji بۆ مەسەلا گۆڕینە نەخشەی سیاسی و gelekî pitir bitin û mazintir bitin û karîgertir bitin ji meselên helbijatina û ev encamên ku me dîtîn bû nimûne serketina dewleta qanûnî ya malikî دیارە ینی ئەو شەڕێک و تێداگیرن بۆ هەردوو وڵاتە بژین عێراق و سووریە وەکی ڕۆژهەڵاتە ناوین شەڕێکی پشت پەردەی و دەوڵەتی دەردوو دەستێکی درێژ بۆ شەڕەدا هەیە و دەستێکی درێژ هەیە وڵاتە بەرەو چاقارێک بچن ژبەر هەندێ ینی ئەو دەوڵەت دێڕۆلێ خۆ بینن لەبەری دیسان ئەبە هەندێ ناگەهێنتن و کورد وەکی بینەر ئەنچاوارێ ببینن کە دەوڵەت بەردێ دەوروبەر دمەچکەن چونکی مرۆڤ مافێ خۆ سینیتن مافنەیە هەندێک و مرۆڤ مافبەوارگی بەگوت ڕاستاندن وێرێ ئەگەر کورد گوتارەکە هەف پشت ئەنج گوتارەکە هەف یەک بچنە بەغدا ئەس باوەڕ بێجارێ دەگەلە چە بزبێنن سەر مەسەلا ئەو فقط کوردستانی سەر 240 من gelek hestkir em helbet e wê beşekî giringî yan demekî pitirê bername wê li ser mesela Kurda bû bejdariya Kurda dive di Iraqa nû da û kanê wê bikaribin hevbendiyan durist bikin lê li gora encamên ku em dibînin hevbendiya dewleta qanûn ya Serokwezîr Nurî Malikî not û du kursîk birine piranî jî بۆ پێکینانە حکومەتێکی 165 یعنی وی پێتیڤی بەگەلک ئەندامێندی هەیە یان لایەنێندی هەیەش بۆ بکارە بتن ئەگەر ڤیا حکومەتە پڕانیە پێک بینتن و ئەگەر نەشیا چونکۆم دبینین لەڤان 4 ساڵێت بۆری مالکی نەشیایە نەبتنێ دیگەل عەرەبێن دی وەکو سونیە دیگەل کورداژی نەشیایە هەتا ڕادەیەکی کاری بکەتن بۆ بڕێڤەبڕنا دەولەتی ئەوجا تو وێ چاوا دخوێنی ینی ئەڤبەندیا دەوڵەتە قانون پڕانی بریە وێ پڕانیە پێک بینتن یانی وێ وەکی دەستگێت ڕاگەهاندنێت تێگوتن وێ حکومەتەکان نیشتیمانی دروست بکەتن
يعني الجور ازبونا حتى انه كي ازبونا كم حكمتك كان اجتماعي بتبكارنا بلكو او حكمتي دكارنا او حكمتها نشتن جدربي كردو بيتن يعني حكمت هر اواي كي بت كرد بحكمت دابن كرجي الجور سانجي خول جور دنج او ايناين او شيمبي اوي باجداري وحكمتي من لد فيري دي من تلويري كادي هاف جتنو كرد قال شيعه برامبري سنه شو بيتن ديار هم بينين سنه هم مثلا تبلیغون ترور دنیای کو نفسنا دا کومبویا اوی همین باندور سر هنده های کو سنت آوای که لاواستر بجداری سنت عرب مبستامن بجداری حکمت دهاتی بودن باشا سنين عرب چاوا خود بینن ده پشتی راگهاندنا انجامه يعني ديار الروج بريكو بتهل جاتن جيا ديار بكو هر جهه كي تيرور وكشتنو وشر لبن الويدر دي زرار بتر بيتن چوكي هم بنجي وخجين ابو الويدر مثلا دنگداني بچكي زحمت بو مثلا تيرور باندور سر هند كير بكو كارت كير سر انجامش بيتا كيرنش بر هند از بارت كم اويت عقلمند و دوربين ومثلا خوين او زاني بهبونا تيرور دبر عربي السنه دي باندور سر كرسي بودنگاجي بيتن بله محسن امزانین رجاء دنگدانی لعراقی 62 جسادی بو راستي جي أوا أفريجيا بلندا يعني أجر تبراورت كده حتى دجال ولاتن هلا الديمقراطية دي بيني بونمونا أجر سيوبين شيان جسادي بتن وسطي هجماتن كو أفا مثلا رجاء دنگداني جالك بلندا ليه العراقي شي سودو لصديبو أوجي أجر نوي أوا خلق لدورو برين ريبرين خوين نتوي و أوليكم دبنو دنجيج بوانات دن أرجع راستی و او بکو حکمت دا هاتی رنگ ودانا و پیک هاتی با و جداهین لاین عراقی با يعني امزانين چكنا حكمت العراق دا بيد دستكاري ايران نايت اكرن بلكم حتى حدكي تركيا اشتده هبيتن يعني افروكا سيناريو ايراني بو دافري بو عراق دا چه بيتن ابي باندور اكثر هندي كاش فورم حكمت عراق دات چا بيتن يعني ابي دنگدان كارتكنا و دنگ دارا يعني جوار رمزت كو خلقي دنگداني هندي بارنا كي هندي كارتكنا ايراني بيتن سر شي و فرم دارتنا دولت عراق حكمت عراق دهاتي باش او شو او فرما باورياتوي چابتن يعني تو پیش بینیا چدکی اجبلي کاریگری و کارتکرنا ایرانیان ولاتین دین دورو بر يعني از بينم كو امريكا الشيعة بخازن نخازن او هسه كتلة سركي او دي بيبال الجير كو بيجن حكومته كو مالكي بريبت بتن كرجي هلبت ديال بحكمتي او باش دابد لبلي فيري دي رول سنو قالك زعيم حكمته دهاتي دا چونكي امزاني مثلا حلويست السنه هم برانبري كردا چاوانه عرب بمستان و هم برانبري شيعة چاوانه او هر دو رخوي وكيلي كو باندوركا نرينيل سر سنه بيتن باش داربون حكمته دهاتي باش اف نابت اگر هندي كو افروشا هاي العراقي عبري 4 سال بوريجي بردوام بتن چونكو دبيني بشداريا سنيان قالك لاواز بو وبو اگر هندي جيكو حكومه بخو لاواز بتن حكومه نافنديا عراقي جبركو او كيشين دقر سنيا هاين جيغري سروكي دركات جيغري سرك وزيران نكاري قربو دي برلماني دا جماركا كيشان هبو تنابيني افبت اگر هندي كو افروشا بردوام بتن يعني هم زانين يعني هكذا زانين دوش من زانين رول جناب امام جلال بو هف خستنا حكمت عراق چاو پشتی کو نمانا امام جلال نخوشیاوی ابو ابي باندورا کو گلا کو اکثر سر هند کو کیشه گلا کو حکمت کرد حکمت بغداد البته دور در دور جهب ولبلی هبونا امام جلال شابو اوان کشید لابلا حکم که سرکو برا اقاره که باشتر بتن نبونا امام جلال وی قناغی دا ابي باندورا سر هنده ابا خالق ناف خوی خالق در وی سر هنده کو دبتن اف خریطه مازن یا روش حالات ناوین کو یا عراق سوره دبتن یا بجیش او اكيد بيجي البارشا بونا عراق وسوريا ارمانجا هنديه كو افشار تيرور دوري بردام بيتن حتى اف هر دوالاتا بو سي بارشاتنا بارشا كده كاك محسن بحثي كردات قالك حاسك بحثي كرداب كي رولي كردان دي حكومتها دهاتية عراق دا اللي من هرجالي من اخفنتا دبريجكو من دانا بوكو بشكي جرينجي برنامج خوا ام ترخان كن جبو رولي كردان وشي وي باش داريا كردان دي حكومتها دي المالكي دا تزاني لاين نحمو لاين كردي هلبت لعاني سركي كردي كو بارتي ديمقراطي كردستانا كيشيكا قالك مظن دي مالكي هبو دي مسالا بريفا برنيدا كيشين مظنين دارایی هبون که شین مازنین
يعني ام دکان بیجن چندین کێشە ئالۆسمان دنێڤەرە هەردوو لایەناندا نەها هەردیسا پارتی دموکراتی کوردستان لایەنێ یەکەیەک و ژناف کووردا دێ پەرلەمانی عێراقیدا بەگشتیژی کوردان 62 کورسیک هەینا وەکی تە گوتی دەستپێکیژی ڕەنگە وێ کاریگەریاوان بتر بتن دیارە 3 کورسیک بتر ژێ پەرلەمانی بەرێ ئیناینە ئەوجا من دەخواست ئەس سیناریۆین بەشداریە کوردان دە حکومەتە داهاتیە عێراقیدا وێ چ بن يعني اگر تا بکاتت کردال ویره که تایبت پارتی و ایکتی یکرم سحکینه و دما کو پارتی پشتا خدا ایکتی و پشتا خدا بغدا و پشتا خدا پارتی دیر کردستانی وکر کو وجاره پارتی 6 کرسی کاش جاره دی کمتر بینیتن جاره دی 31 بربون وجاره 25 برن هر واسه به تبلیبونا ایکتی هم عقلانه گل بغدا و هم گل پارتی دیر کردستانی وکر کو وجاره ایکتی 7 کرسی بدن از باور کم پارتی وجاره دیجاره مراجعات خوب جدی ترکتن و دیاره سیاست اجدا دشمن آنها والد بردام نیلن بلکه برجواندی بردام اوروکا برجواندی پارتی خواسته هنده که به هر آوایی که بیتن سردره که یا عقلانت گل مالکیان گل بغداد گتن دیاره پارتی و گل پارتی دیر کردی که به ایک دنگ بیتن عقلانه سردره گل بغداد کن چون که براستی چهار استیلا که شامل بغداد اتاکرن دوید کرد خو اگلا کن اگر ام بشکیش عراقی دوید ام سردرگ عراق و عراق وین اگر خو ام بغداد پایتخت خو نزانین ویدمی دویدن ام و کرد دولت خو هل دیر مادام دولت خو نه هل دیرایا ام حتانو که بشکیش عراقی شو عراقی دوید ام سردرگ گر عراقی بکین او عراق هی یا او عراق کود بجنه واقعیت بله کاک محسن تو وصا بوچونات وصا کو دیار صداست تو نوێنەراتیە بیرروباواری یەکەتی نیشتیمانی کوردستان دکەیت مثلا سەردەرێدا دەگەل بەغدا و دگەل حکومەتە مالکی بتایبەت و مثلا کێشێن وێ کێشەیەن مالکی دگەل ئەم دکاری بێژن پارتی دموکراتی کوردستان و چونکو ئەو گەلک بۆچۆن هەبوون ئەگەرا سەرەکی ئەوە تورکیا پەیوەندین کوردان دگەل تورکیانە و مثلا مالکی و حکومەتە ناوەندی پێ نەخۆشە ئەو کێشە مازنتر بن و قوتر دەبن و توژی باوەردێکی و چارەسەری لە بەغدایە هەتانەوە ئەگەر کوردا نەشیە دەوڵەتە خۆ ڕابگەهێنن بەرینەها بۆچۆنەکە و بەری چەند ڕۆژان بۆچۆنەکە بووکو کارتا دەستی یەکەتی نیشتیمانی کوردستاندا بوو مەسەلا حتا پێکینانە حکومەتە یا هەرێمیژی ئەو بوو مەسەلا کووان ژمارەکە باشە کورسیا برنە و دکارن هەفبەندیە دیگەل مالکی بکەن ئیمکانە هەندی هەیە و لایەنێکی کوردی بتنێ بکار بتن هەفبەندیە دیگەل مالکی بکاتنش بۆ پێکینانە حکومەتی یاننا از بوانه کم لانک تنه نک حول بده تو نبکاری چون که گردان و حکمت بغداد گرده حکمت حریمی هشی یعنی اگر لانک بغداد بجدان نبید بتن الحریمیش بجدان نبیدن او ایکیتی پارتی وقت دو پارتین سرکیت کردستان دا بیوان هر دوکان نه حکمت البغداد حکمت که تندرست بیتن نه حکمت الهولو حکمت که تندرست برنده بجداربونا هر دوکان حکمت دا بیتن دوی جاره پارتی بتر آوایی که منطق و محقورتر سرداری دیل ایکیتیش کرد دیل بغداد کرد چون که حتانی که او سرداری پارتی تک روانه دیل بغداد کرد نه سرداری نش انجامت مثلا که کردایتی یا انجام ماده 140 بود بلکه برجواندی شخصیت پارتی تنه بون اوی برجواندی شخصی وکر کو پارتی میتبتنه برانبری هم جادا کردی و برانبری بغدا و اوج بو اگر هندی بو پارتی وجاره 6 کرسی ها کمتر بینیدن بر هندی اوروکا پارتی گلک گوهشی انجی که بجن یا شوک بود سر و انجام هم بخواز نخوازین اواجی قلت که بیتن دوباره مراجعات پارتی بیتن سر حالویسی توی یه تحریمی و یه دربه او همین دوکن که ببینه فاکترک بو بجدار بونا پارتی و گل ایکتی و لانی دی حکومتا دهاتی عراقی ده بله محسن ببوله تو هر دو لایەنên سەرەکی دibînî پارتی و یەکێتی چما گۆڕان لایەنێکیان بەشێک گرنگ بە پێک هاتین کوردادا نەهادە عێراقیدا محسن ئەسیڤیدارم دەنگی من مخابن بله گوران دیارە سکایپە کاک محسن کەم بچێکی بزەحمەت بووە ئەسیڤیدارم ئەم بشین جارەکەدی پەیوەندیە دیگەلوی ڤەگەڕینەڤە ئەسیڤیدارم
دیسان سکایپاوی گەلک صافی بوو ئەگەرچی دەنگ نەگەلای هەندێک جارە داهاتە بڕین لێ هیویدارم کو دەرهێنەری بەرنامە جارێکە دی بشێتن پەیوەندی بزڤڕینتەوە بەلی گۆهدار و بینەری دەنگی ئەمریکا بە بەرنامە کوردیا دەنگی ئەمریکا ژێ واشنگتن بەرنامە ئەم و سیاست کو هەموو ڕۆژن سێشەم باتێ بەڵاوەکردن بابەتێ vê بەرنامەیەژی یان نەڤە ڕۆکی بەرنامە ئیرۆ لەسەر ئەنجامن هەڵبژاتنین عێراقیە و پشتی ڕاگەهاندنا ئەنجامان دوهی دوشەمبێ پێشبینی ji بۆ پێکینانە حکومەتە داهاتیان شێوەیە حکومەتە داهاتیا عێراقی و پاش ڕۆژا گشتیا عێراقی وێ چابە میوانی بەرنامێژی محسن عوسمان ئەندامی نو هەلبژارتیە پەرلەمانی عێراقیە دیسان ئەو ڤەگەڕیا سەر سکایپێ کاک محسن پرسیارەمنا بەری پەیوەندیەتە پچکی بێتە بڕین ئەوە بوو تو گوتنیان خۆدا هەر تو بەحسی دوو لایەنێن سەرەکی دیکەی پارتی و یەکێتی وەکو لایەنێن کوردی ji ber çî goran nebite layەنێکی دی سەرەکی چونکو وان jî van دوو هەلبژاتنین بۆری ژمارێک باش یا ئەندامان هەیە وەک دەخیلەکە ئەم سەحکەینە یعنی یەکێتی پارتیت ئەردێ ژیانێدا چەکی خۆ هەیە ئەو پارتیتە کوردستان لەسەر ئاستێ نفوستە پارڤەکردن بۆ یەکێتی پارتی پێشمەرگێ خۆ هەیە هێزن خۆ هەنە پارێت خۆ هەیە ڕگەاندنا خۆدا هەیە گۆڕان دزانی پارتەکە یا بێ بنگێ هەیە بێ ڕەهەش بەرهەندی باندۆرە گۆڕان ئەوەیەکی وەکی و دولت اقلیمی در دور سردریت گل پارتی و اکیدیت کن پی آوای نه بغداد و نه دولت دی سردریت گل گورانان کن و گوران ایدهیدی دی برای راسیا خودی تن کو تن پارتکا پروپاگاندا بو پارتک بول سر پروپاگاندای جیا پارتک نبو کو متدک یا برنامه که درش خواهن هبیتن بو کردا برهنده گورانجی ایدی راسیا یعنی خلکی دیار بو برهنده از بار کاگ مسئول ببوره ببوورە کاک مەسن لێژ وانژی قاعدەیەک مەزنا خەڵکی هەیە بوو نمونە باژارە سلێمانیە کاندیدێوان مەزنترین یان بلندترین دەنگ بدەست ئیناینە و ژمارەکە کورسیاژی باش وان دی پەرلەمانی عێراقیدا برنە و دی پەرلەمانی هەرێمێدا و نەها سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمێ گۆڕانە و وەکوبێژی هەفبەندی یەکیە دەگەل پارتی دموکراتی کوردستان بۆ پێکینانە حکومەتە هەرێما کوردستانی ئەبجا یا تو دبیژی کو مثلا بنگهکی وەسانە بووە ئەو بۆ چۆنا ئەس باوەڕکەم بەلکی دەمەکیە کو نەنەها بێتە گوتن چکو نەها و پێتیڤی پندی هەیە ئون وەکو یەکێتی وەک گۆڕان وەکو پارتی یان لایەنین دیین ئیسلامیژی لە هەرێما کوردستانی خطابێک یەکگرتی هەبەژ بۆ مەسەلێن تایبەت سەرەدەریە دەگەل بەغدا ئەس باوەڕکەم خطاب بدعانات كلام داخازه خطاب تعاملك ديال رئاسه تكرن وامزالين يعني ايكاتي وقران ايكاتي شكان بس ايكاتي بارتيشن حكمه هرمي بي قران شكان برهند بيجم يعني سانجي قران عديده نوع سانجي ايكاتي بارتي ندقل دولت اقليميش برهندي راسه ديوت يعني باندورا كيد اللي باندورا قالك بجيك يعني كان بيجن ايكاتي بارتي الا انك بجدار حكمته بغداد نكن دي اول سانجي اقتصاد سياسه بغداد اللي بالك قران كتش باندورا كول سر ان الهرم من البغداد برهندي از بجنس نو بجن اشباهای فانکیم ناکم لبلی از بحث یاری سیاسی کم یاری سیاسی دا هبونا ایکتی و پارتی هم سر آسی دبر هم بو بغداد گله گرنگتر او حسابات گل و هر دلانت نکردن چارک او گل قران نایت گل بس بله بلکی مثلا سنگی اوان او بتو کی تگوتی ریالیستی با واقع کوردستان جی وسادی که کوراستا پارتی یکتی بلکو دزگهین خو هنا کاک محسن ام بحث پیش بینیا بکن بو مثلا پوستان و مثلا حکومتی يعني كردوي تشاوا تدبيني مثلا الشان صالن دا بوري لعين عرب تايبتي عرب ان سنه قالك دجي هنديبون كسر كوماري عراقي كرد بتن قالك دجي هنديبون وزير الدرفه عراقي كرد بتن ابجا بيش بيني جبو حكومه دهاتي ويتشبن امزالين سروكي حكومه دي الشيعه بيتن جبر هندي بو رازيكرنا جاده وخلق السنه هم العراق دربه عراقي دي سروكي عراق السنه بيت بلكم وزير دربه السنه بيتن اما بو راجتنا حفصنگی عراقی سر آست جادا عراقی و سر آست جاداش دربه یکم بجنه دنیا سنهش برهنده اوروکا کردات ویرد شانسه که باشه هی لبل اوجی گریده کردا اکا کرد او 62 اندام پارلمان آنجی پشتلان سیاسی پیکاتی که او دب ایک دنگ چن سرداریت گل پوستا و بغداد کن اما همین باندور سرهنده هبیتن کو باشه روژا کردال بغداد وک وگرتنا پوستان گریده هفتنگی پیکاتن مید کردیل
وقتیان بغداد لي ام دي بهيسن جتفايا لا يناكو او قدش بردانانا ناكن لسر مسلا بوستي سلو كوماري او دبيجن افا اگر تشي دستور دا ناتيا دارشتن كو نب بندك دستوريه كو سلو كرد بتن ليجي او دبيجن افا ما في وانا او ديفيت هر سلوك كرد بتن جا احتمال هندي هيكو مثلا اگر لا يعني سني رازي نبنيان دقل هندك لا يعني دي دجاتيا هندي بكن كو كرد بوستي سلو كوماري ورنگرن اگر کرد ایک دنگ بن باندور استنال سروان نابیتن چونکی بی کردا حکومتا بغداد بکن اگر کرد ایک دنگ بن شن پست سرکاتی وزارت وزیر دروازی جهیدی جوار گرن اما گرید ایگتنا گوتارا کردا و دخواست کردای بغداد بله گهدار بین دنگی امریکا و برنامه امو سیاست جرادیو دنگی امریکا تی پیشکش کرن ناوروک برنامه هل بجاتن عراقی بتایبت پشتی راگهاندنا انجامان دیتن جبو پاش روجی و چابتن میوانی برنامه جی بریز محسن عثمانه کو اندامه کی نو هل بجاتی برلمان عراقیه کاک محسن او مثلا سرو کمار مبحث که باشه مثلا وزیر الدرفه تبيجي يعني لان عراقي رازي بن كرد وصا كاريگري في بوستي تصور کرنوا ما از دو وقتی دوباره که ما مثلا گردای هندی کرد چون هنوز سنت عربی لاواز دی متلویره به جای کردا دش کرسی زده جی اینا یعنی دنگی کردا هندک زیادتر یه سنش عرب هندک کمتره ابدی متلویره کرد چات گرتی بنا که گرتی من از بارتیم دی و هر دو پست ور گرم دی پست دی جوار گرن و بحبون و وام پست دی کارت که نک سر هندی بیتن کو عراق برای آقارکی دی سقام گیری بشه چون که کرد بجدار نبن معنای دی او بیت آلوزیه یا لنگک به حکمت عراق دادی ایسان اما گریده هندی که ام کرد آن سیاسی ام شین به یک دنگ یک آرمان بچین و پستان ورگیری باشه مدید حتی دی پرلمانی هریما کردستان عراق دا يعني دي هريما كردستان عراق دا پشتی هلبجاتنا پشتی هفتش تایوان نو حکومت دا مزراندن او حکومت نها دا مزراندن حتی انجامین يعني برانيا به حكومتي نهاش نو افرو هات راغ هاندن كو سرك وزير هات دس نشان كرن جيگري هات دس نشان كرن و بوست تاراده كي ريكفتن سر هات يكرنا ديارا اوجي گريداي هلبجاتنين عراقي بو جبرچي روشا نافخويا هريمي گريداي روشا عراقي بالديار مثلا بوستا ومثلا سياستا كو بهمبر بغداد بتكرن اوجي كاريگري اخوها حتى ده هريمي ده از بارتیم بو پیک نهاتن حکومت حریم یا هولیر حتی کمای اگر سرکی او اپوزیسیون بو طيبات گوران او حسنت که حکومت پیک بیتند حتی 34 وکی اپوزیسیون خونش جدا کردیدن او دبرک و اپوزیسیون دنگا بیدن اگه برای دوسیه مرکا حکومت چه با گوران ناف دابا نت شوی پروپاگانده بگد او کو حتی 34 پروپاگانده کردی یعنی اپوزیسیون گشتی نت خاص حکومت بیت اینان دوکی اپوزیسیون خونش جدا دنگاز دبیندن یا دوی پارتی خوش نتخواست حکمت چه بیدن دا که بزانیدن که لانت کردی گوران و یک گرتو ایکتی ده چند کرسی که اینن و باندورا و کرسی که ده سر بغداد چا بید آنکو همشین بیشین کیک دا که کیک ماستر لی بیدن و بو پاربا کرنا و کیکی ده باشتر لی دخته بنا هر دو حکمت بلکم ایکتی خوشی حسد کرد که حکمت چه بیتن ایکتی جل سروی خلنی بکو ده بجاره کرسی که پتر این انتم طایبت از بحث کادر وسط ایکتی کم ده پتر او دا انتم اویج باندور سسر که ده ایکتی هبو چکم همی زانین دو مهد در باز بویدا مها 3 و 4 کسک سر که ده ایکتی نه سرش تلویزیون و کسک نه خب تنه ایکتی جلای کادر ده هات پرای برن اوی باندور سرنده هبو کو یام پیش بینی هبو ده ایکتی بتر دنگا بتون و دنگ اینانجی حلبت کارت گدن سرهنده هیا کو هم بو پست حکمت هرمی و هم پست حکمت بغداد از بارد کم ابونا اگر سرکی بله حکمت حتی که حتی باشی خست بله دیاره ایکتیش تا خطا بار کرد مثلا هندی دا کو حکومت گلک گیرو بو حکومت هریما کردستان پکینانه گلک گیرو بو بتایبت جیوان دمین دماغی که ایکتی گلک دیار بو به سستی و بخاوی دو چوپیش بو مثلا پکینانه حکومتی کاک محسن جبرچی يعني اگر توی چبونی ایکتی وصا برا پیش يعني دسکفتن باش دزو اینان وان هلبجاتنا يعني چند اگر کبون شو اگر او بو کو جارا ایکیشه چه 21 نهجی دا ایکی دیگر دنگا اینید لیبلی هندک سرکتی ایکتی وقت تلویزیونی دا آخفتین هندک آخفتین کرن او جادا کردی هنج بیشن جماوری ایکتی صوت لیبی بلیش بر هندش جی بجاره گواشتن اکثر واتا کرن که تلویزیون دا حتی 34 نه آخبن اوی وکر حالویست
ایکتی وقت حلویست که نتوانید گل پارچندی کردستان بتایبت روش آوا و حلویست ایکتی آنج کار ایکتی کل کرکو که پرکا پرزن بدین کریم هاتیه کرن و هر واسه شاشیت کجکت پارتی و دم هل بجارتنا دا لیدانا خندک روش آوای کردستانی و لیدانا خندک سر کرکوکی و تسلیم کرنا چند کادرت پککی بو ترکیه و کرینا کادرت ارزانت ایکتی اوی همیه کارتی که نکام مازن سر پارتی کرد که برای جیر بچیتن. بله خوزی وقتی ما بتر ما بالی از گوتنا تدگه هم کوری براتی ایکتی اگر هندی بون کل هالبراتین بوری نشیا دنگت باش بینن ریبراتی هاتو دور خستن فان هالبراتن نشیا سر بکفت کواتا در ریبراتی ایکتی دا سرکرداتی ایکتی دا کیشیا مازن هیا بلکو قاعداوی جوی پیش کفتی ترا توصا جگوتنا تدگه قاعده که زندیه و شد خوی داره که دخبره بب نه سرکرداتی سر با چما اگر وصابتن قاعده نشد وی سرکرداتی بگورتن او جديتا جهورين كونجري بيتن او جديد زلاليتا جهورين دي كتي برو جنجات جيتن بهرحال قال لك سباس خوز كما بتر وقتها بام بتر سر في بابتي شو بيناك محسن عثمان اندام انه هالبجارتي يه برلمان عراقي المانيا راستو خوا بسكايبي دقل برنامج امو سياسه بن قال لك سباس بوتكاك محسن في دارين للدمين داهاتي وجي بغداي ام دقل تباخفين لسر الروشا عراقي والروشا بيك انانا حكمتي وباش الروجا داهاتي عراقي دست خوش محسن سپاس بهواجی ویشندیجی امتینا دو ماهیا برنامه وی دمجمری هتا پشتی و دو دمجمرین دیو برنامه که دیار رادیو کودی لدنگ امریکا هر شاد و وقت ور بنو سلاف ورز دوایا هفکاران شوان رشید در هنری برنامه بو ایرا واشنطن دنگی امریکا